Kidam tang preni pai krener ke barni KACCM tuliram rong hang ben job onsi Karbi Students Association, Joint Action Committee for Autonomous State, Karbi Youth Association, Karbi Farmers Association, Karbi Unemployed Youth Association, Karbi Students and Youth Council, Lapen Karbi Anglong Women Justice Forum atum chelang petsi, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma long pinpuralo pajirnam. Kepajerdam pinpur along Jasmet non hedjong West Karbi Anglong pen West Karbi Anglong pen Meghalaya hoi Tapat along kichar wojok inut akorti aphan kedam na aputhaksi chingwai pon. Bangso hud Assam sim Sarma hin pen West Karbi Anglong pen Meghalaya hoi along kido aradatum akisung aputhak RDP ponsi ahoi kepalang Charopon, Pameja Panabanke, Tapat along prapjin men kethirthip Battalion camp mate aboha biponpo. Kidam tang parokresir kebra phokebra isi anikan phaikuni ni phaikre trok siar ni sarkar notification ateng pen puthot ahoi anujok mate border pillar sompon thupo. Kidam tang parokresir kebra phokebra isi anikan phaikuni ni phaikre trok siar ni sarkar notification ateng block 1 pen block 2 sitami West Karbi Anglong arlo Amatsi dopo lake larun elo lapenan parta sekelang hempen danglok school welfare scheme pen danglok kaprek kajing thora sai mo hoi aha varalong sideng ponpo lapenan parta pran kidam na kok orivel timong hem tu na phan ke ec pen ajok avoreng our size rami biponpo pusi CM Sarma pen lam chakchi bipon. West Karbi Anglong pen Meghalaya hoi Jasmet Tapat hawra long phaikunia che klawang bong un anake prapen lam ki kedo adim along Assam CM kahumridam jia phansitami lam chakchi pon tu. News report KTV News.